navigaciji. Prihvaćena nova vožnja. Putnik je ocenjen sa 4,69. Navodno, po onome kako Uber ocenjuje putnike, ovo bi trebalo da bude neki problematičan putnik, ali opet nikad se ne zna. Sad ćemo da vidimo, pa ću da vam kažem kad završim. 4,69 Uber, ima tih 5 zvezdica i sad na kraju svake vožnje vozač ima mogućnost da oceni kakav je putnik bio. Znači od 1 do 5 na skali od 1 do 5. Znači ako je sve ok, daš mu 5 ovih zvezdica. Ako nije baš sve ok, 4. Ako je ono neki, šta ja znam, totalni idiot, kreten, onda mu daš 1 i samim tim ga blokiraš i više ne može da dođe. Kao putnik Uber ga više ne spoji s tobom i ima jedna opcija da ja zatražim da tog putnika više ne vidim. I evo ga, ovi čekaju, idem sad vamo da ih pokupim. I to je to, vidimo se, to su mi putnici. Nije bio nikakav problem, ali morao sam da stanem da proverim, pošto bile se dvoje putnika, muškarac i žena. I držali su otvoren prozor non stop, navodno, kao u slučaju da povrati. Evo sad sam tu. A ovo je reka. A treba da se vratim nazad na ovaj deo u Liverpool. A ovo je Irsko more vamo. To je Irsko more, ovo je poluostrvo, zove se Wirral. I sad ima tunel ispod te reke. Ima 2 tunela, Kingsway, sad sam došao preko ovog. I ima ovaj Queensway. Razlika je što kroz ovaj mogu da idu šleperi, velika teretna vozila, a kroz ovaj ne mogu, mogu samo gradski autobusi. I ovaj je dosta uzak, a ovaj je ekstra dobar. Inače košta 2 funte u jednom pravcu prolaz kroz taj tunel. Znači kad nekog dovezem sa ove obale na ovu obalu, dobijem u cenu te vožnje 4 funte je uključen prolaz, znači tamo i nazad. Znači imam i da se vratim, plaćen tunel. I ništa, sad nastavljam dalje, idem da potražim WC u nekom šumarku i nastavljam dalje da radim. Trenutno sam na 26 funti, vidimo se. Još sam ovamo, ovo je nastavak onog klipa od juče. I sad krećem nazad za Liverpool. Kiša pada ko nenormalna, što je očekivano na britanskim ostrvima, što kažu. I sad se vraćam nazad za Liverpool. Evo me nazad, pozdrav, ovo je nastavak onog klipa od juče. Ista smena, samo drugi klip. Vraćam se nazad za Liverpool, pa ću da vam pokažem ovaj tunel što sam govorio od juče. To on inače spaja 2 obale, Liverpool i taj poluostrvo Wirral. Ima 2 tunela. Jedan se zove Kingsway po kralju, a drugi Queensway po kraljici. King je kralj, Queen je kraljica. Košta 2 funte za auto u jednom pravcu, u jednom smeru i 2 funte naravno nazad kad se vraćam. Za kamione mislim da košta 6-7 funti, nisam siguran. Za šlepere i plati se karticom, a može i sa novcem, sa kešom. Ja uvijek platim sa karticom zato što moram da opravdavam te pare na kraju poreske godine, pošto mi se to odbija kao trošak u vezi taksija. A ovamo je dobro što prvih 12.570 funti je neoporezivo. Znači prvih 12.570 funti je neoporeziv deo. Između toga, znači od 12.570 do, mislim, 50, nisam siguran 100%, je 20% stopa poreza.
ali sve što imam trošak oko taksije ne plaćam ništa. Evo ovo sad tu znači platim tunel, tu ima čovjek unutra. Platim karticom, isto kao kod nas ono sistem, sad ćete da čujete, nećete da vidite. Hello, just paying by card. Thank you. Have a good night. I sad kad kartica, kad taj što mi je naplatio, kad prođe pare, kad prođe, kad uzmu što kažu, rampa se digne i to je to, zdravo, čao, doviđenja, hvala i to je to, ništa posebno, nema razgovora. Koji kod nas, koji na svakoj naplatnoj rampi pozdraviš čovjeka, on tebe naplati ti pare i teraš dalje, to je to. Evo ga, to je sad ulaz u tunel. Trenutno 3 trake, u stvari one druge tamo 2 trake su zatvorene jer vrše radove noću, a ovaj tunel inače ide u jednom pravcu ove 2 trake, ali večeras nije taj slučaj jer dolaze mi znači u suprotnom pravcu auti, a inače ta traka bude za nas, ima 2 trake u jednom pravcu, ali evo večeras su radovi. I ovaj tunel je znači napravljen ispod te reke Mersey se zove, Mersey se piše, a Mersey oni izgovaraju. A napravljen je, ja mislim, krajem 60-ih godina, 68. 69. tako nešto. Moram da provjerim 100% na Google. A znao sam čovjeka iz Vršca, jedan Rade Klarić, ime i prezime iz Vršca. On je umro pre nekih otprilike 10 godina. Tad je bio jedno 75 recimo star. A 68. 9. to mi je on lično rekao da je on radio na ovom tunelu kao građevinac tad. 68. 69. tako nešto. Mislim da mi je rekao, nisam 100% baš siguran u godine, nije ni bitno. Za mene bar nije bitno toliko. Uglavnom on mi je pričao te njegove doživljaje kad je radio na tunelu i on je bio jedini Srbin tad u to doba na tom projektu iz Srbije, iz bivše Jugoslavije. Niko nije bio, znači nije bilo ni drugih Srba, ni Hrvata, ni ovih, ni Bosanaca, niko živ nije bio, znači 100% garantujem da je on jedan jedini učestvovao na ovom projektu. A inače bavio se građevinom čitav život, zido kuće, sve živo, građevinske poslove od malterisanja do svega ostalog. A umro je u Manchesteru, nije bio bio je oženjen pod stare dane, ali nije imao svoje dece. Ja iz Vršca je rodom. A oženio je jednu našu ženu iz zapadne Slavonije, iz Hrvatske. I ona je s njim bila nekih, šta ja znam, nisam siguran, 5-6 godina dok nije umro. A inače on iz Manchestera, mislim tu je bio u Manchesteru. Imao je svoju kuću i jako dobar lik, svima nam je pomogao 99. 2000. kad se dolazilo mi Srbi iz Hrvatske. Znači kroz njegovu kuću su bukvalno svi prošli, niko nije bio od Srba u Liverpoolu, Manchesteru da nije upoznao Radeta Klarića i da nije prošao kroz njegovu kuću i da nije bio na ručku i da mu Rade Klarić nije pomogao. Znači kapa do poda, to je jedini čovjek za kog mogu odgovorno da tvrdim, znači da nema nikakve mane u životu ili u nekom svom ponašanju i slično. Znači čovjek je bio vanserijska ličnost, to se ne dešava baš često, pogotovo sa našim narodom. Inače dolazio je i kod nas, kod mene i kod moje familije dosta puta. I onda je, ne znam tačno, ali ne znam koje godine, onda je umro.
od starosti je umro, nije umro od nikakve posebne bolesti, ne znam ni ja. Naglo se razbolio, otišao u bolnicu i bio je na onim aparatima možda jedno 2-3 nedelje i nije preživeo, nije se izvukao. Inače, jedan od najboljih Srba što sam upoznao u Engleskoj. Eto, to je bilo o pokojnom Čika Radetu Klariću iz Vršca, a koji je bio u Manchesteru. Znači, sve najbolje, imam mišljenje o njemu. To je to za ovaj video, vidimo se u nekom drugom.